A mae'n edrych ar y glas Prydeinig unwaith eto. A nôl ag at y simental. Wel, am ddrama, am densiwn sydd yma ym Bencampwriaeth y Gwartheg Bîff. Owain Llyr, y beirniad o Rhuthun, sydd wrthi nawr yn trial dewis Bencampwr y sioe fawr eleni. I ni lawr i 4. Y Gwartheg Dion Cymreig, y Limosans, simental ar glas Prydeinig. Ond i le mae'r garden goch yn mynd eleni. Dyna'r cwestiwn ar wefusau pawb. Yn edrych ar y Mae'n edrych ar y llo nawr, llo'r fuwch Limosan. Falle bod hwnna ddigon i wneud penderfyniad. Wel, alle fod. Ac draw mae'n dod unwaith eto i gyfeiriad y stiwardied. Mi fydd e'n anerch y gynulleidfa yn y man. Cyn mynd ati wedyn i roed i law ar Bencampwraig neu Bencampwr. Neu Bencampwraig fydd hi ar Bencampwraig y sioe eleni. Yn edrych yn fanwl iawn ar y glas a'r symudol. A i fe chwilo mae'r ail mewn awr ar un o bryd hwnnw. A wedi wneud i feddwl lan, so ni'n gwybod. Na. Ond i ddiwrnod ewi, i foment ewi, geith e gymryd gymaint o amser yma eisiau. Mae sei fe fynd i gysgu hyn, ond hapus i fod wedi wneud y peth cywir. Ac yn fodlon efo'r penderfyniad. A dyma ni tefyd, dywelwn ni Amelia John i glywed beth sydd gan y beirniad o Wain Llyr i weid wrthon ni. Our judge, Sioe, will be saying a few words about his experience of judging here. So over to Wain Llyr. O, pnawn da. Sy'n ni jyst yn licio diolch o galon am y fraint o gael beirniadu sioe, sydd yn agos iawn at ynghalon ni, ond sioe eithriadol, a sioe cenedlaethol ni'n Gymru, a fedrwn ni fod yn falch iawn ohoni, a diolchgar iawn i gael y fraint o feirniadu. We'd just like to thank the Society for the invitation to judge this very special show. It's a massive honour, and I've thoroughly enjoyed myself. I apologise for keeping you all waiting so long, but I needed to make 100% sure I was doing the right thing. So I'll just have another quick walk round, and then I'll tap my Supreme Champion of the show, and then the Reserve Supreme to follow. Diolch yn fawr iawn. A dyna ni, Owain Llyr wedi anerch y gynulleidfa'n sôn am y fraint ar yn rhydedd. Ac fel wedi ddim, mynd i gael un o ac fach arall o'i cwmpas nhw. Cyn mynd ati i ddewis Bencampwr y sioe fawr. Le mae'n mynd, John? Le mae'n mynd? Wedwn ni'r Limosan. Mae e'n sefyll yn ôl am ddrama, am eiliadau o densiwn a nerfusrwydd i'r arddangoswyr a'r perchnogion, a mae e wedi mynd am y Limosan. Y fywch enfawr sydd wedi gwneud taith hir i ddod yma, berchen i'r teulu Graham a Graham's Roof. Teulu chi'n abod yn dda iawn, John. Robert Graham wedi dod lawr o Sterling, neithwr i weld y sioe. Ar simental. Yn mynd ar gilwad ar y simental, a wedi dalu. Oedd wedi hoffi hwnna. Oedd e wedi lygo hwnna'n syth. Wel, tipyn o Bencampwriaeth. Ac nes diol. Mae'n fyw arbennig iawn, ddim wedi neud diol y fyw. Wedi cael gymaint o lwyddiant, a oedd hi jyst yn anodd pasio heibio un doedd. Oedd hi yn anodd, oedd. Llonfarchiadau mowr iawn i'r teulu felly.
A John, diolch i chithau hefyd am eich cwmni yma. Wedi bod bleser i weld cymaint o dda neithiol yn ydy. Ydy wir, codi'r galon. Iawn. Golygfa i godi'r galon, dim dwywaith amdani. Diolch yn fawr iawn i chi, John. Diolch i chi. Ac mi ai draw. Os allai fynd heibio'r holl gamerau a'r noddwyr a'r cefnogwyr sydd yma. Fe gai fi fewn yn y munud nawr. Mae rhaid wneud y pethau hyn gyntaf. Yna, i fewn i gael gair sydyn gyda Lindsay Bett. Fi sydd yn tywys o uwch ar ran y teulu'r Grahams. A mewn â ni. Wel, llongyfarchiadau. Congratulations, Lindsay, first of all. Tremendous job leading the cow and the calf around. She's something quite special. She really is. It's just, What makes her stand out? well, she's quite big to start with. Very big. She's got it all, Lindsay. Yeah, she has, yeah. And the She's got calf. the package. The calf's a really good calf. And yeah, she's just got it all. And the owner, I believe, Robert. Llongyfarchiadau, congratulations. Thank you very much. Thank you. Tell Yes. me what's the feeling like being a Oh, it's sitting champion. absolutely fantastic. You know, we worked for a long time to get as far as this. And personally ourselves, 1987, and we've come down from Scotland on numerous occasions, and we're absolutely delighted. Yeah, the little heart was going a little bit, but you know, we got there in the end. Many congratulations, not just on winning today, but on a very successful season. She's absolutely tremendous. Thank you. Llongyfarchiadau. Thanks again. Thanks for coming to Wales. Diolch yn fawr. Okay. Thank you.